Turabasuhuje tunabaha ikaze abakunzi ba HD Global Media n'umwanya makuru agezweho mu Rwanda ndetse n'irya no hino ku isi. Ngiye mugiye kubana nitwa Dani Hambo. Umurongo ni HD Global Media n'umuyoboro wa YouTube n'imbugezo bwa mbere ubanza ureba hasi udukandire kuri subscribe kugira ngo ushyigikire uyu murongo ukomeze kuzamuka. Bityo rero tuze dutangira n'amakuru yacu mu buryo burambuye tuyaherana mu Rwanda. HD Global Media. Tuyahere mu Rwanda muri 2023 u Rwanda rwibasiwe n'ibihe bibiri by'ibiza bikomeye ku buryo byahitanye ubuzima bw'abatari bake, n'ibiza by'inkuba n'inkangu ndetse ntawarenze ngo imvura nyinshi iri mu byanabaye intandaro yabyo. Byose muri uwo mwaka byatumye u Rwanda rubura abantu benshi, ibigaragaza uko imihindagurikire y'ibihe ikomeje gukurura akaga ku gihugu. Amakuru aturuka mu isesengura ry'ubukana n'ibyago biterwa n'imihindagurikire y'ibihe mu Rwanda yo muri 2024 ashimangira ko ibyo biza bibiri ari byo byateje impfu nyinshi mu buryo butari busanzwe mu bihe bitandukanye. Hagati y'umwaka wa 2016 na 2023 inkangu zishe abantu 449 mu gihe inkuba zo zahitanye 379. Muri icyo gihe kandi imvura yateje imyuzure itwara ubuzima bw'abantu 259 mu gihe inkubi z'umuyaga zakomotse ku mvura zo zahitanye 237. Imibare igaragaza imiterere y'ibyago biterwa n'ibiza byabaye mu buryo busa n'ubwisubiramo mu Rwanda. Kimwe mu bigaragaza ubwiza bw'u Rwanda ni ukuba rugizwe n'imisozi n'ibiyaga, ariko kandi iki ni kimwe mu bikurura ibyago byo kwibasirwa n'ibiza. Uturere two mu burengerazuba no mu majyaruguru nka Gakenke, Rutsiro, Nyabihu, Ngororero na Rubavu turimo tubarizwamo imisozi miremire kurusha utundi, bigatuma tuza imbere mu guhura n'ibiza bikomoka ku mvura nyinshi. Raporo y'ubushakashatsi ku biza yo muri 2024 yagaragaje ko u Rwanda rufite ahantu hagera kuri 326 hafite ibyago byo kwibasirwa n'ibiza bikomoka ku mpamvu karemano. Muri aho hantu byagaragajwe ko by'umwihariko ahagera ku 134 hafite ibyago biri ku rwego rwo hejuru byo kuba hakwibasirwa n'ibiza. Ibice by'imisozi nibyo biba bifite ibyo byago cyane, aho usanga hakunda kwiganza imvura ku buryo usanga ishobora kugera kuri milimetero 1800 bigateza isuri n'inkangu kuri iyo misozi. Gutema amashyamba no gukorera ubuhinzi ku butaka buhanamye budafite amaterasi y'indinganire cyangwa ngo hacukurwe imirwanyasuri bituma ibintu birushaho kuzamba. Ubutaka bubuzemo ibiti ntibubasha kwihagararaho ngo bube bwahangana n'ibiza, ku buryo iyo mvura iguye itabona aho ihagama, ahubwo igahita ikushumura ibyisanze imusozi byose, amazu, imihanda, imirima n'ibindi bikorwa remezo bikangirika. Inkangu n'imyuzure byabaye muri Gicurasi 2023 byagaragaje ko ibiza bishobora gutera ingaruka zikomeye. Mu gihe cy'iminsi 2 gusa imvura y'umurindi yaguye yatwaye ubuzima bw'abantu 131, abarenga 51,051 basigara ntaho gukinga umusaya bafite nyuma y'uko hangiritse amazu menshi, by'umwihariko mu turere two mu burengerazuba dusanzwe tugaragazwa dufite ibyago byinshi byo kwibasirwa. Nubwo inkuba zitaboneshwa amaso ziri mu biteza ibyago byinshi, cyane ko u Rwanda ruherereye ku butumburuke bwo hejuru uvuye ku nyanja, ibituma kiba igihugu kiri mu biza ku isonga mu kugira ibyago byinshi byo kwibasirwa n'inkuba muri Afurika. Imiyaga nayo nubwo igira uruhare mu gutuma imvura iboneka, inafite ukuboko mu bishobora guteza ibyago bikomeye mu gihe inkubi zayo zigeze ku bantu bari bateraniye ahantu ari benshi nko mu mirima, mu nsengero, ibibuga by'umupira n'ahandi. Abantu bashobora kugwirwa n'ako kaga mu buryo butunguranye. Amakuru ahari agaragaza ko u Rwanda ruri ku mwanya wa 2 mu bihugu byibasiwe n'inkubi hagati ya 2016 na 2023, mu gihe imyuzure n'imiyaga bikunze kwangiza imitungo yari ifatiye runini abantu. Inkuba zo zizwiho guhitana ubuzima bw'abantu kurusha ubw'ibindi bikorwa. Mu bice by'icyaro usanga abantu badafite uburyo bwo kwirinda inkuba nko kugira imirindankuba, usanga ubuzima bwabo buri mu byago ugereranyije n'abo mu mijyi. Inzobere zerekana impinduka z'icyerekezo zishingiye ku mvura nk'imwe mu mpamvu nyamukuru y'ibiza. U Rwanda nk'igihugu gikomeje gutera imbere, aho usanga hubakwa imiyoboro myinshi y'amashanyarazi, iminara y'ihuzanzira rya interineti na za radiyo, amashuri n'ibindi. Hakenewe ingamba zihamye zo gukingira ibyo bikorwa n'ababikoresha mu kuba byakwibasirwa n'inkuba cyangwa n'ibindi.
Mu karere k'ibiyaga bigari, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko adashobora kuganira n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe yise intumwa z'abashotoranyi kuko ngo abo ntibashobora guharanira inyungu z'igihugu cyabo. Igisubizo yatangaje mu kiganiro cyamuhuje n'abanyekongo baba mu Bubiligi kwa 12 Ukwakira 2025 ubwo yabazwaga ku myitegurire y'ibiganiro by'imbere mu gihugu amagarirwa gutangiza vuba. Abashumba babo muri Kiliziya Gatolika n'itorero rya Anglikani bateguye gahunda y'ibiganiro bidaheza basaba ubutegetsi bwa Kongo kuganira n'abanyekongo bose baba batarafashe intwaro n'abazifashe kuko ari byo byatuma ibibazo byugarije iki gihugu kuva cyabona ubwigenge bikemuka. Mu gihe aba bashumba bari bategereje ko Tshisekedi ashyigikira gahunda yose uko yakabaye akanayitabira, we yasubije ko atazaganira n'abantu batamagana ubushotoranyi cyangwa ngo bamuvuge mu izina. Perezida wa Kongo yagaragaje ko kuganira n'abadakunda igihugu cyangwa se abafite ubwenegihugu bushidikanywaho aribyo byateje iki gihugu ibibazo kirimo kuko byarangiye abo bantu binjiye mu nzego zacyo ntibakorera mu nyungu z'abanyekongo. Tshisekedi yagaragaje ko ashaka gutoranya abo baganira mu gihe leta ya Kongo n'abahagarariye ihuriro FCM23 bitegura kwinjira mu kindi cyiciro cy'ibiganiro bitegurwa na leta ya Qatar. Ibi biganiro bizashingira ku mahame aganisha impande zombi ku mahoro arambye yashyizweho umukono tariki ya 19 Nyakanga 2025 arimo ingingo nyamukuru nko guhagarika imirwano, guhererekanya imfungwa no kuvanga ingabo. Nubwo leta ya Kongo yemereye Qatar ko izinjiza abarwanyi ba FCM23 mu nzego zayo zirimo igisirikare, amagambo avugwa na Tshisekedi aca amarenga ko ibyo bishobora kutazabaho, ahubwo ko icyo ashaka ari ukwisubiza ibice ingabo ze zambuwe binyuze mu biganiro bya politiki. Hanze ya Afurika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko mu byo atekereza harimo no koherereza Ukraine missiles mu bwoko bwa Tomahawk, ibintu bishobora gutuma intambara hagati yayo n'Uburusiya ikomera. Yabigarutseho muri Air Force One ubwo yerekezaga muri Israeli, ubwo yabazwaga niba koko azohereza izi misile Tomahawks muri Ukraine, asubiza atazuyaza avuga ko ngo bazareba ngo birashoboka cyane ko zakoherezwayo. Yavuze ko azabanza akaganira n'Uburusiya mu gihe intambara itahagarara agafata ibyemezo. BGM-109 Tomahawks ni misile ziraswa mu ntera ndende zigendera ku muvuduko uri munsi y'uw'ijwi, zikoreshwa igihe icyo ari cyo cyose. Zikunze gukoreshwa n'ingabo za Amerika na Australia zirwanira mu mazi mu kugaba ibitero ku butaka. Trump yatangaje ibi nyuma y'ikiganiro cya kabiri yagiranye na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky cyabaye mu mpera z'icyumweru gishize, aho Zelensky yasabye inkunga ikomeye mu bijyanye n'igisirikare kugira ngo bagire ubushobozi bwo guhangana n'ingabo z'Uburusiya. Uburusiya bwagaragaje ko Ukraine iramutse ihawe izi misile zigenda intera ya kilometero 2500 ishobora kurasa i Moscow, bikazamura umwuka mubi mu ntambara kandi bikazambya umubano wabwo na Amerika. Ni nuko tuyasoje, we twabanye turagushimiye cyane, ariko mujye mukomeza gukunda ibyo dukora, mukanda like, muduha ibitekerezo muri komenti ndetse munakora share aho bishoboka. Bityo rero njye nitwa Dani Hambo, reka mbararikira andi makuru aza kubagezweho. Ciao ciao. HD Global Media.